king lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Pamanisi. Sasalpantaya ko king Diyos, manalig ko king Diyos, malsinta ko king Diyos, lakwas king sablang nano, padbitkilan ko kya ka Ginoo, uling ikang tune Diyos ko. Tatanto kong matibe, magpanibayong asal, king kasopanan ning malmong grasya, Ginoo ko, bakong lubos ato paran, ing kapangakuan ko kaya. Amen. Ing kamumulan aamanong gingkas ning Ginoo, inyang papakure king krus. Nga na king alang kasimparang sinta, ipa patawaran mo la, uling erabalo ing daraptanda, pakaluluan mo ko. Pamamasang ibat king maya pabalita agpangkang Lukas. Inyang mirasla king lugal a mayayawos ing bungo, ding sundalos pinakuri Jesus king kayang krus, at ding adwang kriminal karing krus amingat ba keta kang Jesus. Ing metong king bandanang wanan at ing metong king bandanang kaili. Jesus penalagin oretang sundalo, igpa patawaran mula, uling erabalo ing daraptanda, ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kabang papakure Jesus king krus, menigapuya king igpa ban patawaran nala ring taong makamate kaya, nga nang sinabi, igpa patawaran mula, uling edabalo ing daraptanda. Apin deni ring mumunang amanong sinabi ng Jesus kanitang papakude king krus. Siguro po ring sundalos magtakala, o bakit deni ring mumuna ng sinabing Jesus? Ot eya kinulisak, kamwa, inis, lungkot, inakit, nune kinulisak ya metong yang kulisak ning pamanigapu at pakalulu. Itamong talasal pantaya, dapat eta na magtaka nung bakit deniring mumuna ng ama nung sinabing Jesus. Uling magmula pa kanitang migumpisaya, king kayang pamanaral at king kayang biye, king misyon. Deni ilang panagkat na. Luguran mula, ring kayang kasalang, at patawaran mula, ring sablang magpasakit kaya ka. Ini metong yang masanting api alimbawanan nung makanano yang biyayan ing panagkat ng Jesus ay ni. Kaniting klaseng pamamatawad, eya pumalalagwa. Makanano ming apatawad, ing taong may kapanasakit kaya ka. Makanano may apatawad, ing taong migtaksil kaya ka. Makanano may apatawad, ing taong migchismis kaya ka. Pero mas makanano may apatawad, ing taong makamate kaya ka. Watutu, malyaring maging manhidta na mo karing eganagan ng kasakitan nagagawan da kaya katamo, dapat masanting yang pigunaman at gawan pialimbawanan, ining mumuna ng panagkat, Jesus, anyang papakude king krus. Ing ipanigapula at pakaluluan tala, ring taong magpasakit kaya katamo. Panigapu at pakalulu. Intercession and compassion. Akit tamo king Jesus, penigapu na laring taong meging sangkan ning kayang pangapako. Penalangin at penyawad na lang tawad ding taong may kapanasakit kaya. Ing patawad king amanong Griego, aphemi o mga baldugang itabili or to let go or itimawa or to release. Masanting yang pamilarawan iti, nung makananong Jesus, penigapo nala at penalangin king Diyos, na itimawa nala ring tao, karing karelang kasalanan. Iti mo naman, yang panagkat kaya katamo, kareng taong may kapanasakit kaya katamo. Ipanigapo tala, we intercede for them. Potang ipanalangin ming meto nga tao, kailangan na masalese kayo at mikasundo kayo. Ing maulaga, atin lugod king puso mo. Uling patsi atin lugod king puso mo, buri mo
nung nano ing mas ikakayap na ning kekang kaparang tao. Talaman ngan maging kasundo ring sablang tao, pero mayayag kat tamo, aluguran talangan, aliwa mo ring taong lulugod kaya katamo, nune lalo na ring taong makapanasakit kaya katamo o ring kasalang tamo. Nung tutokyan tayo Jesus, nung luluguran tala ring aliwa, bistaman kasundo meawali, agyumeng ipanigapo king Diyos. O Ginoo, sopan mesa ng panamdaman na ing lugod mo. O Ginoo, sopan mesa ng akit na ing lugod mo. O Ginoo, sopan mesa ng aranasa na ing lugod mo. At kapamilatan na niti, agyutalang agawang ipanigapo, ding sakit at inakit, aagawada kaya katamo. At po tang agyutalang ipanigapo, agyutan mo muna mang munye, pakalulu. Jesus, alina sinabi kingig pa, sige, arian mo no bala dening tao nga reni. At lalong yan mo naman sinabing, sige pa, pabustan mo na ako mong mate. Nune ikit ng Jesus, ing mas malalamasangkan, ning karelang depatan, dabalo, ing gagawanda. Madalas king bieta mo, panasakit tala ring aliwa, aliuling burita lang panasakitan talaga. Aliway tang manton tamong paralan, ban manasakit la. Maralas, uling etamo balo ing daraptan tamo, anya tamo etamo apapansin, apapanasakit tanala pala, ring aliwa. Ini, karanasan da ring mikaluguran o ring miasawa. Potang misan, uli na ning kayakang pagkamakasarili, o kaya potang misan may aisiping kayakang kaparang tao, mo apapansin, apapanasakit, mune pala. Mo apapansin, mo pala balo, ing gagawan mo. Ing asawa mo o ing kakaluguran mo, potang eme isipan, potang eme isaalang-alang, talagang mo balo nung nano, ing gagawan mo. Mayayagkat tamo akalupan ng Jesus, mas lawan tamong mas malalam ing sablang bagi. Jesus, meging tao yang kalupa tamo, anyapin aintindyan nakatamo. De nasana ing sabla tamong pangatao, bukod mo king kasalanan. At potang ayga nakatamo ini, kapamilatan na niti, paganakana mo naman kaya katamo, king bistaman ning kaya katamong pangatao, apaslag taya ing kaya katamong kabanalan, kapamilataning pamanuki at pamakyapos kaya, kapamilataning lugod, aagyong manigapo, at mamakalulu, para kareng meka panasakit, kaya katamo. O alang bakas ditman kasalanan, aari daring sablang ari, ginunaning iyatot banwa, mi bata kaput pepatawad, bistat alakang kasalanan, dapot ikeng tune mi kasala, amistula mong gabon, makapagkayantikeng bina, at pikakarine mi, ing munye patawad, at lalo pa man ing mawad tawad, king pikasalanan mi. Manalangin tamo, o Diyos sa mayupayang tutu, pakiramdaman mo ring panalangin ming mitmong kapakumbaban, king lingap at lugod mo, ipagkalub mo ing kiyakang pakalulu, karing sablang manalig king kiyakang ganaka at kayapan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. O Ginumi, igpa, anak at banal na espiritu, kabang pigaganakan mi ing kasakitan at kamatayan ng Kristo, saupan mo kaming mamusan karing krus mi at tuki kaya. O Diyos aginumi, iligtas mo kami king sablang ketasan lub, amaging dalan king mwa, amitutulak ke kami, ban mitanam sakit lub at pamangandirya karing puso mi, at layon maging sumbagal king bemi, inyasat emi ako ang lulugod at mamatawad. Kaya ka, O Diyos, aginumi, iba, anak, at banal a espiritu, darawon mingeni ing sablang kagalangan, kapuryan at kapanyamban, manggaman king alang-angga. Amen. Sa sambanda ka po, O Ginu, at layon pupurian. Ulining malmong Santa Cruz, inatbus mo ing yato. Sintakong makapako king krus, emo po babawian kako, ing pamangamano king oras ning kamatayan ko.
uli ding pitumong amano, king pamagingalo, muking kalbaryo.
Pamamasang ibat, king mayab a balita, agpang kang Lukas. Pati na itang metong karing kriminal, akayagnanang makapako, meki tambulugya king pamaglibak kang Jesus. Wari ika ing Kristo? Iligtas mo ing sarili mo, at pakiligtas mo kami naman. Dapot, ita namang metong a kriminal, sinalabat ya, at inamanwane. Ngana, talagang ala na kang takot king Diyos? Pare-pareho tamong makapako karing krus. Dapot ikatang adwa, sukat kaya kata ing magdusa. Uling pangayong tuliran kaya katang depatan. Dapot, ing taong iti, alayang depatan nanumang marok. At nga nang sinabi kang Jesus, Jesus, ganakan mo kusa, potang miras na ing pamag-ari mo. Sasabyan kong tutuke ko, nga nang may kibat Jesus. Ngeni muring aldo iti, makyabe ka kanako, king paraiso. Ing mayap a balita, ning Ginoo. Kapurian keko, O Kristo. Inpong metong maulang sa lasulat, karing katutuan, dikil king kabanalan, o awsan tamo pong spiritual writer, ing mangubye pari, Reverend Father Henry Nguyen, at niya pong sinulat a libro ami pamagatang The Return of the Prodigal Son. Metong niya pong malalam at masampat a pamigunam ketang metong malagu at makabaldugan ng kwento ni Ginoong Jesucristo ing talimhaga o ing parable of the prodigal son. Ipabagat na po ning kayang libro is The Return of the Prodigal Son. Kani pong masampat ng libro, Father Nguyen, dinakin na kay katamo ing maulagang katutuan apapasyag na niting talimhaga ning Ginoo, dikil king lugod, pakalulu, alang sukad apakalulu na ning Diyos. Nung pansinan niyo po, kaluguran kong kapatad, pota pong akita na itang desisyonan itang prodigal son, magbalik na at muli na kang tatang na. Wari po bala mo migsadyayang anamalinyang script, anam atalatag isadya lang sabihan kang tatang na potang miharap na la. Nanola po retang si Diana. Nga na po, igpa, mikasala ko king Banwa at Keka. Naku karapat dapat pang mayawos bilang anak mo. So, apat la po pala, apat. Ituring mo na kumong bilang metong karing kekang ipos. Si Diana po dening amanong areni, may nga rin ang mawaring script para isadya ng sabihan kang tatang na. Pero po tapong akit tamo, kaya tapong puntong misagana nala ilang mitata. Naman po ikwangayari kompleto itang linyang si Diana. Kaya tayo pa mo pong igpa, mikasala ko king Banwa at Keka. Naku karapat dapat pang mayaos, kat nga na po. Naman pebustan nining tata, kaya tang kwento na ning Ginoo, apupusano retang kayang sidyang amano. Uling tambing-tambing ing tata, sinalabat niya at nga na isadyayeng isulo di nga nako. Pasuluran niya yung sandalyas, na po sing-sing at imalan at pakpatenye katatantaya ing bakang pataban. Ganawari ning kwento, na kailangan pang damdaman ning tatang itang paliwanag
itang script asidya na ning kayang anak, uli nga napin po ning ebanghelyo, marayuya pa ikit na ne at mikat mo niyang lunos king kayang anak. The younger son needed nothing to say. He needed nothing to explain himself, to justify himself to the father in that beautiful parable. Basta yung importante, minuli kang tatana, may kapagbalik ya, mabye nga na piling tatang, at ita sapat na para kumatnuyang tula, kumatnuyang saya, ining tatang, king homecoming na, ning kayang anak. Ini pong talimhagang ini, akinwento na ning Ginoo, maniwala ko, iya mo naman ning meging karanasana, nitang mapanakong sinisi. King pangapako na king krus, Jesus, ilang adwa, nitang kayabe ng mapanako. King ebanghelyong kakatamong dimdam, iling metong tutuligsan ng Ginoo. Sasabyan na king Ginoo, o talaka nga karapat, o temo kay ligtas. May kibat siya po ining metong at sinabi na, ala na kang takot king Diyos, mumuna, tinggap na, niting sisising mapanako, ing kasalanan. Inako na, tinggap na, inami na, ing kayang pamikasala. At kadwa, pisyag na, ing kayang pamagbalik loob at pamagtiwala king Ginoo, king pamanyawad ng pakalulu, king pamanyawad ng kaligtasan kaya. Nepo, sasabihan na kaya, ganakan mo ko Ginoo, at nanong pekibat na ning Ginoo, ngeni mo rin, akaya bera ka king paraiso. Pota pong kakaluguran, pota pong daramdaman tayo ning linya na ning mapanakong sinisi, awsan tamong repentant tip. Siguro po madalas sasabihan tamo, kaswelo na naman mo. Last 2 minutes, abandine ing paraiso. Kaya rin ang pemangawang mali at baluktot, apami biebie na kitiking yato. Meka tiyempo ya, perfect timing nga tamo, miswertsan niya, kaya bening makabayube Jesus king krus, at keta mismo ngaldoyta, ing sinabi ning Ginoo kaya, today, you will be with me in paradise? O ba't neng kay ko ng tamoy ta, we look at this man as bala mo opportunistic, bala mo migsamantalaya kitang panahon at pamikatagon ay ta. Let us not lose sight. Eta mo po kakalingwan, kapatad, na keta mo mang makuyad apenan di tayta. This man, this repentant thief, move to repentance. Tinggap na, inako na at inami na ing kayang pamikasala, ing kayang bunga na ning kayang sablang dapat, ing kasakitan na pagdalana na. Kabang ining Jesus nga nang sinabi, alayang depatan na numang marok. Pisyag ni Jesus as the innocent suffering servant of Yahweh. In the portrayal of the suffering servant ay iba't paking lumang king matuwang tipan. Nepo, yapin, itamo'y sinabi na king Ginoo. Alamang no elaborate words, no long words, no not many. Kalupananitang igtatang kitang parabola, pinutot ne, he cut short. Itang paliwanag na ning kayang anak ay importante para kaya may kauli ang mabye ining anak ng miglayas. This repentant thief only needed a few words. Remember me when you come into your kingdom. At alaya mo sinabi Jesus, nung nano'y pindapat na, the Lord did not even recall nung nano'y kasalanan na pengawana. Ang importante, that was a moment of grace. That was a moment this man must have been waiting for all his life.
itang makapagbalik lubya king Apong Ginoo. Isipan tamo po, as we focus our meditation, kining kadwa nga manong ini, tambala mo pilit tamo sasabihan, nano kaya ing dakal kung dapat gawan, nano kaya ing dakal kung dapat daptan, bakanta sabihan na ning Ginoo kanako, kayari na ning biyeko, ngeni murin munta ka banwa, ngeni murin akayabe mo kuking paraiso. Bala mo po, heaven is always a prize we must win. Bala mo, heaven is a reward na kailangan paligobran tamo all our lives. Para ingapong ginuking kawakasan sa biyana kaya katamo, ngeni murin munta ka paraiso. Totoo po, our good deeds are important. Din kakatang mangaya pa dapat importante ila. In virtuous life, mayawad niya kaya katamo. In maging mayap tamo, in maging matulid tamo, pabibiyebye. Pero deep down in our hearts, balo tamo mo rin, heaven is not only a prize, a reward we will win in the end, but it is always ultimately a gift of God's mercy. E tamo mo pwedeng sabihan kapilan man, munta ko banwa, uling deserve ko. Namunta ko king karinaning igpa, namunta ko paraiso, uling karapat dapat ko. No. We will all partake of this paradise because of the sheer mercy of God. Makadepende ta pamurin kitang kayang pakalulu. Ang yang nano pang sabihan tamong, we have done everything so that all the things that we have done will bring us to heaven. King katatawlian pamurin, ing paring mapamakalulong Ginoo, ing mapamatawad na Diyos, yang magkalub kaya katamo, king karinan, king paraiso. Let us walk humbly, nepo. Ita sanang king pamagkapilit tamong maging banal, maging mayap king aldoldo tamong pamibiyebye, at yung pamuring kaya katamo, ing kapakumbaban, na yuli na katamo ni Ginoo king kayang paraiso, uling mapamakaluluya, uling mapamatawad siya. Yes, heaven is a reward to those who are righteous and holy, but it is also a promise of hope to those who fail, to those who err and sin, believing that God is merciful. Ala pong too late kingapong Ginoo. Kingapong Ginoo ing importante now. At yung nakakeni, minuli nakakaku, iulida naka king karinan ko. Karing aduang mapanako, ing metong sinisi at bigkamit patawad. Nino mo kaya ngeni kay katamo, hinge manalig mi patawaran. Ing kadwa mi parusan niya, ulining kasyas na lub, king kasalanan. Dapot, balikdan mo ko Diyos ko, king malmong saup, manaya kong mate, king tune at lubos kapalisyan, bakong mayuli, king kekang ligaya. Manalangin tamo, pagkalub mo o Ginoo, ing magparati kami king lugod mo. Kanita po tang miras ingaldo, ning pamanukom, tanggapan mo kami king kekang kayarian, kaya bering sablang malugod keka, at keka mo namang liguran. Iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginuming Hesu Kristo, kanitang bengi, bayu medinawon ing biemo king krus, sinabi mo karing kekang apostoles, ding sablang tao, akilala da kayo bilang disipulo ko. Kapamilatan ing lugod, apapakit yu king metong at metong.
Deting amano, manatili lang tutu, kapilanman. At deti, sasabyan mula naman kaya kami. Kapamila taning sukad, ning lugod mo, karing kapatad mi, ababalo mo, o Ginoo, nung tunay kamiping disipulo mo. Gustan mong sumuyo kaming mitmong lugod kalupa mo. Kapamilatan mi, gustan mong panamdaman daring sabla. At layon akilalara ing lugod apepakit mo. Inyang mabibiya ka pa ketiking yato. Bustan mong dinggamat mi, maging instrumento nala ning lugod mo. Gustan mong dinglabi mi, ipasyag day nga mano ning lugod mo. Bustan mong mikatmuan laring puso mi, king lugod mo. Gustan mong ingyato, mikalukuya king lugod mo. Sa sambanda ka po o Ginoo at layon pupurian. Uling king uli ning malmong Santa Cruz, inatbos mo ingyato. Sinta kong makapako king krus, emo po babawian kako, ing pamangamano king oras ning kamatayan ko. Uli ding pitumong amano, king pamaghingalo mo, king Kalbaryo. Tinawag mo akong maging katulad mo, tahakin ng landas na sa'yo'y nagpako. Naising kumang lumigaya sa lupang pangako, daay di ko tanto, puso'y naghihingalo. Nais kong magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at ganda. Marinig ka't isigaw ang awit mo't harana. Lunurin ng yakap mo't buhayin ng iyong kalinga. Ngunit paano hahakbang itong abang sugatan? Paano tatahakin ang landas na di alam? Paano kita makikita sa gitna ng karimlan? Pangako mong akayin ako ang siyang tanging panghahawakan. Nais kong magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at ganda. Marinig ka't isigaw ang awit mo't harana. Lunurin ng yakap mo't buhayin ng
katlong amanong gingkas ning ginuking krus, king epayaplak alugma nga naking malumbein duna, oyan ning anak mo. At king pakamala ng disipulo, oyan ingindu mo. Pamamasang ibat king mayap a balita agpang kang Juan. King lele ning krus at tilo pakatalakad di imana at ing kapatad ng babaeng imana. I Mariang asawa ng Cleopas, ampo I Mariang tubo Magdala. Inyang i Jesus ikit ne i imana at ing alagad apakamalana makatalakadlarin karin ngana kang imana. Babae, oyan ing anak mo. At kingkeyang alagad ngana oyan ing imam. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pa, gatpanapon po kaya kayungan. King kaurasan na iti, iginutang Yesu Kristo, makapakuya king krus. Masakit na laring sugat, king kayang katawan. Pipitik na la king sakit, at makanyamuno maging pali ning aldo. At kabang makapakuya king krus, makabitin, ikit ne imana, ding kapatad a babay ng imana, I Maria, a kapatad ng Cleophas, I Maria, a tubo Magdala, at linawin ni imana, at ngana, o yan, ing anak mo. At linawin ni ing pakamala ng alagad, o yan, iima mo. At magumpisa kanita, king wana ning alagad, apakamalan I Maria, king kayang pibale-bale. Ang gana king katatawlian king biyanang Jesus, kabang makapakuya king krus, at inya pamuring gagawa na misyon, yapin niya itang tuturo na la ding tao, tuturo na katamo. Mumuna, nang linawin ning kayang ima, I Maria, nga na babae, o yan, ing anak mo. Nung akit tamo, kim pamibibe ng Jesus, eya makanita ka affectionate, king Ebanghelyo Jesus kang imana. Nung atatandanan tamo, nang mawalaya king templo, at kaya rin mapinanaldo, akit de, ing karelang anak at yukin templo. Anako, bakit gawa mo yan? Ako ang papaytatang mo, panintunanda ka. Nanong sinabi ng anak kay Jesus, kailangan kong atsu, king balay na ningigpa ko. Ing kanduan tagpo, ay akit tamong, makanta affectionate Jesus. Nang atsula king kasalan king Kana Galilea, at kepaltan lang alak. At I Maria, lepitane, ing anak ng Jesus. Kepaltan lang alak. Naning segot ng Jesus, kang imana, babae, ing oras ko, padinatang. Dapat, kening amano ngay ni, keng katlong amano ng Jesus, kabang makapakoy keng krus, akit tamong yeni, ing kayang affection, king kayang ima. Muling balo na, maglambat kay tiking yato, hanggang king mapatad na inawa. Babae, o yan, ing anak mo. King katatawlian, tuturo na katamong Jesus. Nung makananulang pakamalan, ding kaparang tao, iya, nung makananing pakamalan ng kayang ima, habilin king kayang pakamalan alagad, isanwan. Balo na king magdilidilin king kayang pamibibiyay mana. Balo na king alanya mo naman, maglambat, kaya tiking yato. Uiting akit tamong tuturo ng Jesus. Ing lugod at pakamal, lalong-lalo na karang kaya katamong pengari. Kadwa,
akit tamo ketang katlong amano nga ita. Kaya rin ang sinabi kang Maria, linawen mo naman ng alagad. O yan, iima mo. Na naman kadayan ng pakamalan na alagad. I Maria, dapat tingamano, o yan, iima mo. Kaya wari ketang metong ebanghelyo ng Jesus, manaralya, at manuluya, at dakalareng tao, at ede alapitan ing karelang anak. I Maria, ding kapatad na, ding kamag-anak na mintala, buri ding akit Jesus. Pintalan dering alagad, sabi ra Jesus, at sula po king luwal din kaya kayong kapatad. Kaya bede ihimayo. Naning sinabi ng Jesus, nino rin ka akong kapatad, nino ima ko. At tuturo na ring tao ding alagad na, o Reni, ding kapatad ko, o iniima ko, ing ninumang, makirandam king amano na ningapong Ginoo, at tutupad kareti, ila ring kapatad ko, iya, ima ko. Kaniti pawagan ng Jesus, impa maging kapatad, impa maging ima, impa maging tatang, impa maging pinsan, impa maging pamilya, eya mo tungkol ketang pamaging kadayatala. For Jesus to be part of His family, it goes beyond blood relations. Nung makirandam, kingamano na ningapong Ginoo at tutuparan lareti, iking kakong pengari, iking kakong kapatad. Yan ni madalas ka ring anak o yan yung daramdaman tamo. Tuturing dalang kapatad din kakaluguran. Minsan may katanggap kong chat kay metong kakaluguran for 5 years. Hala kong dindam kayang chat or news. Balo ko mo, bayayam ako, munta France, among pangadimo ko. Months ago, nag-chat ya. Among, kumusta po? Makatakot ngayon ni makareceive chat, makanyan, mangumusta. Ako may tatakutan ko uling kasunod, pwede pong manutang. Kaya agad sinin itang kayang message. And after a day, may chat niya naman, binump na itang message na, among, kumusta po? And sabi na, punta lang dahaking parokya mo. Nagkwentuya. Mintaya France, ginibap na itang kayang profession kaya ni Pilipinas, suswelduyang maragul, to follow his heart. Itang girlfriend na tukyane ka rin. At nang atsune ka rin, miyabe na la, meging masanting itang pamiyabe da. Meg-separate la. Marina ng muli keni, uling ala ng pera. Ang atsune ka rin, magobraya. Manisis siyang unodoro. Penga na ning pride na. Uiting kwento na kanako. Ang gaketang mika imbalance king kayang balugbog. Peging maklakya. At menito niyang paralan bang katami uli keti. Sabi ko kaya, dapat pepasaw ka ka rin pengari mo. Kang mamo nga ko. Among makanano kong pasaw. Nung ninuretan taong isipan kong sumahop kako, din pamilya ko. Ngayon ala na akong pera, ngayon useless na ako, uling maklakya. Nung dati nang magobra ko pa, makapag-remit kong pera karela. Kagising ko, makaprepare ng pamangan ko. Kauli ko among, ing kwarto ko, aliwaning makatuknang, itang wali ko. Hala na breakfast, salang pamangan, at yung lamesa. Ing sakin ko, ginamit de, may nga siraya. Nino pa rin amanuan mong pamilya ko. Amo nga na, renti nalakad pamilya sinahop ka na ako, ban makatalakad, ban makapag paulo kin doktor kin ka akong imbalance yung balugbog ko. Den ka akong barkada. Ika among,
ikang metong kareng pupunta lang ko. Ikay tuturin kong pamilya ko. Kareng ko aga na ka, den nga mano ng Yesus areni king krus. Nang panabili ni ingimana, king nakadaya, king pakamalan na lagad. Tutupin king panahon tamong yeni. Rembalang tao nga kakatagmuta mo. Retang ating concern at pakamal kaya katamo. Ela mo basta kakaluguran. Ela mo basta barkada. Ela mo basta kababata. Pamilyala. Nung ninu paretang emo kadaya at times, ila rin papakit concern at masabal kaya ka. Nung ninu paretang kadaya mo at times, ila paretang magdown kaya ka. Nya Jesus, balo na. King katataw liyan ng kayang biye, tuturo na kaya katamo. Ing Santa Iglesia, ninumuwari kaya katamo, ing mag-serve simbahan, mamasa, kayang media, mag-choir. Potang panaunan ng problema tamo, kanino tamo mo nang lalapit. Kaya wari namang karempengari. Muna may kabalo kareng problema tamo. Wari tang kaklose mo, king org. Ninimino namang tsinyat. Wari tang kaklase mo, kabarkada mo. At the end, megin lang pamilya kaya katamo. Nya tutu, Jesus, panabilin na katamo, kimbalang meto. Nya nung balo tayo mong pakiramdaman masalese, ingkatlong amano ng Jesus. Babaye o yan ng anak mo. Pakamalan alagad o yan iima mo. Ala na sigurong pamilyang alang masabal, kingkayang kadaya at kakaluguran. Amen. Iti ang sariling indung makukupas sa pakalulo, inyapin nga ng San Agustin, king alapang ninumang dinurup manyawad sa kaya ay enape pakaluluan. Uli na nita sukat taping manalig lubos, king masikana ng sahop. Batang nabangan king anak na itang luguda pag nasantamong iyawad kaya. Manalangin tamo. O Diyos, sigpang mayupayang tutu, kapamilataning kamatayan na king krus ning anak mong bugtong, penandamanan ning kalalaman ning kaya kaming kasakitan, pasiknangan mo yung kaya kaming kasalpantayanan. Kanita kalupa ng Maria, akapagpilitan ming miras king kayang kayarian, kambe ng Jesus anak mong pakamalan, amaw biat magari kambe mo, manggaman king alanganga. Amen. O banal a Birhen Maria, ika ing tune indu, ing amano ning Ginoo, abiryanang maging taong kalupami. I Jesus a anak mo, ing migdala king kaligtasan, keti king yato. Kapamilatanan niti, ika mo naman, manatili ka ke kami. Uling ding sablang kayagom ning Diyos, malapit la ke kami. Bapo Maria, mitmu ka king grasya. King mitmong kapasalamatan, upurian miya ing Ginoo, paulining kayang alananggang pakalulo, ang maging dalan ning kekang kaligtasan. Ika o indumi, ing minunang diling mi pagkaluban, king kaligtasan, ababiena keti king yato. Iba't pa king pangakaglimo, biryanang eka midungisan, ditak mumang pamikasala. Uling ika ing maging indu ng Jesus, ing bugtong ng anak. Bapo Maria, mitmu ka king grasya. King mitmong kasal pantayanan, pengaglime kingatyan mo i Jesus, at taong tutu, at Diyos at tutu. Para king kapsaplalami, biriyan mong idalame, king kekang sepapunan, Jesus, apanibatan, ning kekaming kaligtasan. Bapo Maria, mitmu ka king grasya. Sa sambanda ka po o Ginoo, at layon pupurian.
Uling king ulining malmong Santa Cruz, inatbus mo inyato. Sinta kong makapako king krus, emo po babawian kako, impa mga mano king oras ning kamatayan ko. Uli ding pitumong amano, king pamag ingalun mo, king Kalbaryo.
Ing kapatamanong gingkas ni Ginu king krus, king maulong aklis nga na. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Pamamasang ibat, king mayap abalita, agpang kang Mateo. Inyang ugtungal dona, ing kabilugan na labwad, meralumdum. Minabot 3 oras. Inyang mag-aalas 3 na, Jesus kilahit ng masikan. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapuryan keka o Kristo. Ing kapat ng amano ning Ginoo, kareting 7 palabras, yapin ini. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? My God, why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabaktani. Anya pong milabasa na banwa, kay bat ko pong megobra, King Chancery Office, karinar Sobispado, at minuli ko kumbento ning Holy Rosary Parish King Angeles, may bigla ko kalubking kwarto ko, at in swimming pool, limbog po. Mapilan ka ring gamit ko, may basa. Itang malating carpet, itang pispisan bitis, may basala. Anya pong inspeksyonan ke, no ka rin ibat ining swimming pool, akit king salarin. It was my toilet bidet. It leaked. Tinulo, tinagasya. Anyang pagawa kay king tubero nga na amaw masyadong masikan ing water pressure. Hene siguro'y nagyu. Mi kasiwang at ikwanang menulo. Usually, we don't like something leaking, right? Ing makina ning saken, patsetin tinagas, laro o gasoline, delikado ita. Kailangan meng dalan king kasa o mekaniko. Numbag bakal na kaman pamangan, mispaking kaya kandukanan, mo kabud sayang ing pamangan, nanemiadya ka kang imamo, ulining kaya kang pipagbakalan. Ing tangkining gasol, patse mamaw yang gas, agyang matigik neman, ing pangasarana, delikado ita, pota masilab. When something leaks, it means something is broken. Atin mispak, atin kinat mo, atin sinuko. Mo iti masalang mayayakit karening gamit o sitwasyon na neking mismong pangatao tamo. Almost always, when something is broken within us, when we are hurt, wounded, and in so much pain, when we can't handle it no more, we leak too. Patse enane agyuning puso atin magos ing luwa. We burst in tears and weep. Partine itining pangatao tamo. Mekad antimong reaksyon karing bage-bage mapapalyari. We burst in grief, in pain, in tears, because we cannot take it no longer. At kaniting kapatayamano ning ginuking krus, iti puing daramdaman tamo. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Why have you abandoned me? Iti puding metong karingamano, babye, pawaga, king ing ginung Heso Kristo, kinawal ning pangataw. These words of our Lord Jesus come from the core of a human and an ailing heart. These words are words of lamentations, likened to some words and prayers of the Psalms in the Old Testament, as scholars suggest. Diyos ko, masyadong mabayat, masyadong masakit, o ba't may nga palyari ti kanako.
Balwan niyo po, para kako, deti ding pe kamasakit diling. Balwan niyo po, para kanako, deti ring pe kamasakit diling, pakibatan ako tangking biye. Ginoo, anak ko pa mo, dakal ko pa pangarap kimbye, o ba't ako'y mika cancer? O Diyos, mayap na ako man, sisimba ko at magserbisyo king pisamban. O ba't hanggang eni, ela sasalese, ting ka na akong pamilya. Teting mabayat at masakit ako tang, makukutang la. Naman talaga, uling pagdudan tayang agyu ng gawan at degolan ning upayan nin Diyos. Dapat maralas, kukutang talareti, uling sapak ning puso. Katmune at enane agyu. My God, why have you forsaken me? And to these difficult questions, what is left are not answers, but tears. Maralas, agyang agyuta mo, maralas, hanggang agyuta mo, tamo papakit ka ring aliwayng kikiyak tamo. Huling patse ginaga ka, patse may naka, patse may nangis ka, ingbori ng sabyan sambut ka, o lampa ka. But sometimes the only way for us to understand things is through tears. Aga nakakupuan niyang Ipapa Francisco, memisita yaketi bansa tama niyang 2015, at karin king UST, atin metong anak ka babae, meragulyay ting anak king kasakitan, at kabang gagagaya, mengutang yaking Santo Papa, Holy Father, why did God let this happen to me? O ba't pepaborenan in Diyos, milyari iti kanako? Pope Francis answered that certain hard questions do not have clear replies, but these can only be understood through our eyes cleansed by tears. Atin bage-bage ay intindihan tamo kapamilatan ning luwa. Mamarap kang kasakitan, kukutang mula deting mga sakit ako tangking biye, atin kang pagkalungkutan, ame wala keka. Bisa kang kumayap king sakit mo, buri mong kumayap at mabuo itang mispak a relasyon. You ask these questions, bakit ito nangyari sa akin? Bakit ito hinahayaan ng Diyos? Cry if you must, because tears become our lenses through which we see Jesus. Nang minsan nala naman talagang pakibat, kareti, nunemo bukod luwa, at karin lumino ing katamong panimanman, banakit ing lupa ning Gino. Nang minsan papin, ing peka masanting tamong panalangin, elaman luluwal karing katangasbok, nunedeti mayayakit la karing luwa ding matatamo. Sometimes our best prayer is not said by our lips, but is revealed only through tears. At in metong kesabyan nga na, tears are prayers too. They travel to God when we can't speak. O aklis, akalumbe-lumbe, o amanong bunga ning lubos at tunay kapalsintana, king kaladwaning Ginoong Jesus, kakliskapin pong kipmuan lugmaking krus, pablasang masayang mo't eno asakupan deti, ning maulaga mundaya. Kalulo na ako sa Jesus ko, nung panusigan ko yung lub ko, king lipo-lipo tula ning yato. Uli nung paimburisan mo ko, ala na akong aliwa, asukat pang panayan. O Diyos sa ginumi, tinggap memit mong tula at kaligayan,
ing pakamalan mo nga anak Yesu Kristo, anting masampataayin king altar ning krus, para king kasalanan ning meto ketawan. Pagparalampu mi keka, ingawsan mo kami king dayang bibuna, at layon pabanalan king danum, aminagos king kayang katalindikingan. Kanita, ligtas king pamikasala, at king upaya ng satanas, paratira kang susuywan, yadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Diyos ko, bakit pepahimburisan mo ko? Bakit meko kung marayo at saup kako pigkait mo? Kordero ning Diyos, ikang milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Ding sablang manakit ka nako, kalyanda ko at susuno. Kapamilatan ding labira, lilibakanda ko at layon pipiling dimbuntok da. Kordero ning Diyos, ikang milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Mi bulos kong antimong danum at ding anggang butol ko, mi kawa-kawa nila. Kordero ning Diyos, ikang milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Sasambanda ka po o Ginoo at layon pupurian. Uling king uli ning malmong Santa Cruz, inatbos mo ing yato. Sinta kong makapako king krus, emo po babawian ka ako, pamangamano king oras ning kamatayan ko. Uling ding pitumong amano, king pamaghingalumo, king Kalbaryo.
kalimang amanong gingkas ning Ginoo king krus king pasabing kasakitan nga na mao ko. Pamamasa ibat king maya pabalita agpangkangwan. Kay bat naniti, Yesus ngening baluno king ding sablang bage may ganap na lo. Ban ganap matupading kasulatan nga na mao ko. Nginatin meto nga tabong met mong alak amaslam ka rin. Sinosore kaniti ing metong espong hanginasta king kapirasong dutong ahisopo at tinutok de king asbok no. King maya pabalita ning Ginoo. Kapurian ke kao Kristo. Suta na po ngeni king kalimang amano, mawa ko. Karin pong amano ng Kristo king Anghelyo, ang popa king pitong talwing amano ng Kristo. Damdaman tamo, iting peka human karela. Emo po itamongan, bamawa tamo. Itamongan, we all thirsts. Anyapin po, metong niya kareng bagay apapalto ke katamo, na Kristong ni Paku king krus, eya kabo Diyos, nune tunay ang tao, penandaman na ing panandaman tamo. Mamawa, at balu tamo, we do not only thirst physically, but we also thirst in our feelings. Bisa tamo pong lugod, mamawa tamong lugod, mamawa tamong affirmations, mamawa tamong kaluguran, mamawa tamong pamanintindi. Then nga po, kawalangan po rin, panandamantala. At palagi ko, yaning buri ng sabyan ni ngapong Ginoo. Nabalo na, nakakawaya ing balang metong kekatamo. Nabalo na, ing itamongan, mangailangan tamongan king lugod. Anyapin po i Kristo, sinabi na ketang babaeng Samaritana, anyang kasabi ni, nga nang makanyan, nung ika adwan mumuka na ako ing danum, dinanda kang danum, ang bunyeke ka, king danum miras angga king bie alang angga. Hopefully, we know how to ask the Lord to give us the love that we need in our lives, to quench our hearts and our souls. Iniingkawa, dapat tamong lawin king bie tamo. Ning kai burita mo iningkawang ini. Paten ning dakal biyayaliwang bagi. Ding material na bagi makapaligid kaya katamo. Balata mo, potang deti atintamo, maging masaya tamo. Balata mo, milakoing kawatamo. Pero po, ing kabalnin tunaan nanita, yapin ini, kabang dara kalingatin tamo, lalo tamong kakawa. Huling bandang talwi, ing tune makapate ketang kawang ita, alang aliwa, nuni ing lugod. Lugod mo munang manibatan kingapong Ginoo. The love of God is the one that will quench our thirsts. Pangadwa pong bagi, dapat itamo mo naman, agyang potang kakawa tamo, biyasa tamong mamyelugod. When we give love, then we receive love. Anyapin karinya milalako itang kawa, potang itamo, biyasa tamong mamye lugod, agyang potang kakawa tamong lugod. Tandanan tamo, itamongan ni po, dinina nakatamong kapasidad ni nga pong Ginong lugod, uli na ning itamongan, ligura nakatamo. We were first loved by God, even when we were sinners, so that we will have the capacity to love one another. Yan ing panagkat kaya katamo. Kaya ba't po, nung lawin tayo, ining amanong iti, bala mo po daramdaman tayo, itang sasabyana kaya katamo ning salmo. Po. Madalas daramdaman tayo, ining salmong ini. In Psalm 42. Na ano po yung sasabyana? Like the deer that yearns for living springs. My soul thirsts for you, O my God. When can I meet the Lord, my God? Itamongan po, kakawa tamo kingapong Ginoo. At sasabihan tamo, kapilan taya kayakit. Sabi na nitang metong kanta, ketang metong play, itang Les Miserables, to love another person is to see the face of God. Pota ka nung baluming luguran ing kapara mong tao,
kantami akit ingapong Ginoo. Sana po itamo, tututalang kaluguran, din kapara tamong tao. Let us not just ask for love, let us give love. Yan po ing sasabyan na kaya katamo ning Kristong makapako king krus. Agyang mawaya, yaing babye, mabye danum kaya katamo. Yang babye lugod kaya katamo. Ita sana'y panandaman tamo ngening panaw na iti. Good Friday is good because we know that a good Lord loves us. A good Lord poured His love in our hearts so we'll be able to love one another. Inipuing panagkat kaya katamo, kumawa tamo king lugod na ning Diyos, at sana biyasa tamo muna mang mamate king kawada king lugod ding kapara tamong tao, nung biyasa tamong mamye lugod king balang metong. Amen. Makapagmula lang kawa ng Jesus, kapuso kat kumawang danum, pablasang tao kat Diyos namang tutu, uli nanita at syungan king upaya mo, ing sablang tsuket king yatu. Iti pong kawa king danum nune king kaladwa at tune mong pakamalan. O sintang lakwas malugod, maulang kaladwa, alang sintang eka sayangan, ampong panahon a eka gugulan, king ikasira ning kaladwa ko. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pinili mo kami iba't king karalumduman, bangawan mo kaming anak mo. Ing sablang kalam ipagkalub mo kaya kami, ban ipasyag mo ing degulan ning lugod mo. Ening gewa mo kaming bayong lelangan, kapamilatanan ning kaligtasan, adaralanan ning anak mo. Adwan mi keka, ing ipagkalam mong kaya kaming minum king kalis ayampang mo kaya kami, at karing kapatad ming at syuking matinding pamangailangan. Adwan miti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kayabe ng Kristong kapatad tamo, dimdam tamo ingawos na ningigpa. Kambe ng Kristo, makibat tamo. Igpa, mi pamintuan ing kaburian mo. Igpa, mi pamintuan ing kaburian mo. Patatagan mo ing kasalpantayanan mi, kalupanan ing kasalpantayanan ning igpa, mingi Abraham. Igpa, mi pamintuan ing kaburian mo. Dinan mo kaming tepangan kalupa ng Moises, ing pamuntok ding pinili mong balayan, king matuwang tipan. Igpa, mi pamintuan ing kaburian mo. Gawan mo kaming matingid at parating makabuklat a puso, king kekang kaburian, kanita, kalupa ng aring David, akwara kang ngasuywan, mitmong lugod at katapangan. Igpa, mi pamintuan ing kaburian mo. Sa sambanda ka po, Ginoo, at layon pupurian. Uling king uli ning malmong Santa Cruz, inatbus mi ing yato. Sinta kong makapako king krus, mo po babawian kako, ing pamangamano king oras ning kamatayan ko. Uli ding pitumong amano, king pamaghingalo mo, king Kalbaryo.
kanam ayamano, ngana ninggino, metupad na. Itiya ing pamanat busna, king sala. Pamamasa ibat king mayap abalita, agpang kang San Juan. Inyang i Jesus, asimsim na itang alak amaslam, nga na, metupad na, at di kune ing buntok na, dinawon ne kayang espiritu. Ing mayap abalita, ninggino. Kapurian keka, o Kristo. Kanam na po nga mano ning ginutang Iso Kristo, menibatan niya king ebanghelyo ng San Juan. Pero nung aga na kayo pa po, ing ebanghelyo ng San Juan, kening kadwa ng chapter, karintaya minunang dimdam, inga manong babaye ko pa oras. Wari po sinabi na ita kang imana. Inyang magmilagro ya tungkol keng manya manayalak. Pero ngeni po, sinabi na oras na. Oras na ning kayang kamatayan. At oras na naman ning kayang kaligayan. O ba't oras na ning kayang kaligayan? Kasi ing kayang kamatayan, yang maging takda na ning kayang gari. Uli nga gampanan na ing kayang misyon. Successfully. Anyaya mangilim giman ngening sasabyana, mayari na, telestay. Buri na sabyan, atupad na. Kaya nasasabihan, payari pa po, mayari pa po. At na po kalino, menibatan, kingasbuk na ning Ginoo nga na, mayari na. Mayari na po kano, telestay. Impung ka na mayamano, adwayang salita. Pero nung lawen me, ketang original ng penibatan, metong yamo po nga mano. At nga mano ngay ni, iba't siya ketang matuang kasulatan na ya-discobrida. Amenibatan kay nga manong Grego. Telestay. Baliw po kanitang panahon na ita, imburi na kanong sabyan ng telestay, bayad na. Bayad na. Antiya mo pong resibo, ne? Uling kanita mamayad lareng tao at potang agam pananday tang karelang obligasyon, anting katunayan na agam pananda na, di nando pong resibo. Bayad na tao ngayon ni, keng kayang buwis. Pero baloyo po, pati niya papalang kakadwang ang kabaldugan, ingamanong telestay. Imburi na sabyan, menyambut ko, I won. Telestay. Nyapin ingginu, ngeni, nga na kapako na king kurus, sinabi na mayari na. Anya pinita mo siguro papako ta pa king kurus, ne? Bayo ta sabyan minyambut ta mo. Pero na po kailangan. Kasi gewa na. Nga na anako, kailangan. Aliwanay kayo'y mamayad. Ako na. Kasi, inari na ng Ginoo. Agawa na ita para kay katamo. Anyapin, o ining pasaring ng San Pablo, keng kamatayan, nga na, o kamatayan, no karining kekang kamandag. O kamatayan, no karining kekang tagumpe. Antina mo sasabihan, kamatayan, ala na ka palang binatbat ala na ka man palang nakakarapat. Pablasanging Ginoo, agawa na, apagtagumpen na, at sasabihan na, bayad na, ala na kang utang, segutang ko na. Baloy po ba't ko keng travel, ne? At ining ka na akong host, inagkat na ako pong mangan, ketang meto nga mala restaurant king Roma. Kaba pong mamangan kami, migaganak ako nung magkano yung bayaran ko. Pero po bubulad, ne? Nag-excuse siya ka na ako. At kay ba't kabalik na, niyang kukutang ko nung magkano yung bayaran nga na. Among, ala na, okay na, bayaran ko na. Anti ko mo pong mipas, no? Ne? Uling kulang ko dadala na pera, pero ining kaluguran ko, inatbus na ako.
Siguro po keng mayan na pa magkumpara antita pero ating pang mas malalam kanita. Ing ginutibo sana katamo. Anyapin atin tanang kapupuntalan. Nung yan nagyaway ta siguro muli tamong alangasahan. Muli tang kikiyak. Muli tang bigu. Anyapin itamo. Eta na paipurait, ne? Eta na pailin lang. Uli nga ng San Pablo, palayanan ako ang Kristo. Anya sukat ikayo, maging matatag kayo. Kailangan masayang kayang pamagdusa nga nakareng tao Galacia. Bang kanita, ikayo mo naman hasabi yu, may hari na, may pupus na. Pero asabi ta po kaya ka, ing makanya nung alimbawa, mag-backslide tamo. Itang kay batang mi kasala, kay bat nakatang petawara ning Ginoo. At yuta na naman ketan dati tango gali, mi kakasala ta na naman, ne? Sabi tamo po kaya na migtagumpeta mo nung kimbiya tamo, alang kapag nasanitang magbayo tamo at magbalik lub kaya. Anya, aduang bage, kapatad, nung ikalimbawa, oras mo na. Sabi mo kayang yari na. Migtagumpe ko, sabi mo kayang ali ko pa, payari ko pa. Ne? So sana, tangalan tayo yung ginong mengabus kaya katamo. At etapay loku, etapay sira, at etamo pailin lang. Bangkanita kalupan na asabi tamong migtagumpe ko. Jesus, nano kayang karasang ko ketang oras ukuman maing kaladwa ko. Oras sa makatakot, oras sa musniking pasbol ning ligaya, o ning alanganggang sakit ning impyerno. Ginuko, panayan mo ko pang dita ka oras. May bata ka pasaguling panahon, uling king alanganggang ulaga na niting dayang timbus ka ko, king keraklaning kautangan ko, ating kumbanding sukat, aya pamayad keka. Manalangin tamo. Ginuming Yesu Kristo, kaya kaming mata sa saserdoti, ama pamakalulu at mitmong katapatan, lubos ing kaya kaming tula at saya, uling birian mong maging taong kalupami at kapamilatan, ing kaya kang kasakitan at kamatayan, pepanwana na kang igpamo. King mitmong kapakumbaban at tula, pasalamatan da ka, king pamidawon mo kisarili mo, king Ginoo, anting ganap a sakripisyo. Ban luminis la rin kaya kaming konsensya, at gawan mo kaming karapat dapat sumuyo king Ginoo. Pasalamatan da ka pauli ning kaya kang kamatayan, sinintang mo'y ngupayan ning kamatayan, at ngeni mabibiye ka, ban mamilatan king kaya kang balayan. Ipagkalumuin kaya kaming kayadwanan ngeni at kapilan man, kanita ako aming milapit king Ginoo, king mitmong kapanaligan, at layon manatiling tapat, king kasal pantayanan, akay kaming papasyag, ikang mabibiye at magari, manggaman kapilan. O Diyos ay ipami, ikamo bukod ing panibatan ning sablang ganaka, lugod at kayapan. Pupurianda ka at sasamban, pauli ning sablang makapagmulalang depatan buke kami, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. At darawon mi keka ing kaya kaming kapurian at kapanyamban. Pauli ning pamikatawa ng tao, ikwa ng migpakumbaba, at king mitmong kapamintuan, tinggap na ing kamatayan, kamatayan king krus. Ipa, iyat na milakeka, ding pusumi. At darawon mi keka ing kaya kaming kapurian at kapanyamban. Paulining pepay gitmeng emunano, king sabla-sabla, at dininan meng lagyu, amimigit karing sablang lagyu. Inya king lagyu ng Jesus, sukat lang siklawd ding sabla, ding karin banwa, ding keti king yato, at ding king lalam na ding yato, at ding sabla, sukat dang ipasyag,
King Ihesu Kristo, iya inggino. Ipa, iyat nami lakeka, ding puso mi. At darawon mikeka ingkya kaming kapurian at kapanyamban. O Korderong Petera, karapat dapat yang tanggap upaya, pibansyan, kabyasnan at sikanan, dangal, ligaya at kapurian. At darawon mikeka ingkya kaming kapurian at kapanyamban. Sa sambanda ka po, O Ginoo, at layon pupurian. Uling king malmong Santa Cruz, inatbus mo ingyato. Sinta kong makapako king krus, emo ko babawian kako, ing pamangamano, king oras ning kamatayan ko. Uling ding pitumong amano, king pamaghingalo mo, king Kalbaryo. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Ing kapitong amanong gingkas ning Ginoo, baneping mate king krus. Kayagnana ning aklis nat luwa, ngana. Ipako, karinggamat mo, darawon ke ing kaladwa ko. At pangayagkas naniti, yanang pangamatena.
Pamamasang ibat, King Mayap Abalita, agpang kang Lucas. Inyang bandang alas 12 na ning kaugtuan Aldo. Mitdaya aslag ing Aldo. At mera lumdum king kabilugan alabwad, angga king alas 3. Keta naman kilub nin templo, intabing megabakya adwa kapiraso, king libutad. I Jesus, kinlisyang masikan, ngano. Iba karinggamat mo, ipanibalaki, ingkakong espiritu. Kaibat ng asabi ti, mepatadya inawa. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Into your hands, Lord, I commend my spirit. The very last words of Jesus. Ano po ba ang ibig sabihin ng commend sa Biblia? To commend means to entrust someone to the care or protection of someone. Sa Kapampangan, sinasabi na natin, panibala mune. Habang nakabalubay si Jesus sa krus, I believe when Jesus said these words, He found comfort in His dying moment. Into your hands, Lord, I commend my spirit. Can you still remember the time when you said, Lord, Ikaw na ang bahala. Ginawa ko na ang best ko. Ikaw na ang bahala. Ginawa ko na ang lahat. I leave the rest to you. Hindi ba pagkatapos natin masambit itong mga salitang ito, it leaves us a sense of comfort. Kumagaan yung pakiramdam. Dito tayo nagkukulang kung minsan. After we have said, Lord, Ikaw na ang bahala. Gusto lagi natin kung minsan ay masunod yung mga kagustuhan natin, hindi man ang kagustuhan ng Diyos. So much so, na kapag hindi nakamit yung mga kagustuhan natin, galit na tayo sa Panginoon. Eh sino ba ang may karapatang magalit? Ikaw o ang Diyos? Sabi mo, Lord, Ikaw na ang bahala. Ngayon siya na ang bahala. Ayaw na natin madalas yung kagustuhan niya para sa atin. Minsan siguro sasakit siya naman buntok, nga pong Ginoo kaya katamo. Sinasabi natin, Lord, Ikaw na ang bahala. Ngayon siya na ang bahala. Tayo rin ay nalilito kung minsan. Parang kapag tinatanong mo yung jowa mo, babe, saan tayo kakain? Sasabihin niya, babe, ikaw nang bahala. Kapag nakapili ka na, sasabihin niya ulit, bakit dyan? Eh, makasakit buntok. Eh, siraulo ka pala eh. Sabi mo, ikaw nang bahala. Remember, when we leave the rest to God, surrendering to Him is not just a decision to make, but an act of our will. Musapat ing sinabi me, Lord, Ikaw na ang bahala. Nune paniwalan mong tune at bibili mong tune kim buong puso mo na ing Ginoo yang tutong bala kim biye mo. I believe God will assure us of so many good things when we totally surrender to Him. Just have faith in Him. Ibibigay din ng Diyos kung anuman ang makakabuti para sa atin. Just keep on believing in Him and endure the suffering. I remember last 2 years, 2021, ito rin po yung mga panahon that we were grieving as a family.
for the loss of our mom due to COVID. I was asking God, Lord, bakit? Ang bata pa ng nanay ko, 57 years old pa lang, bakit hindi mo hinayaang mag-senior siya at ma-enjoy niya ang pagkatanda niya dito? Lord, bakit? Bakit hindi mo hinayaan na makita niya yung ordinasyon ko sa pagkapare? Lord, bakit? Bakit hindi mo man hinayaan na makita niya yung apo niya? Bakit? I was angry with God and I kept on asking Him. I kept on requesting Him. I kept on begging Him, Lord, pakibalik na lang ang oras. Turn back the time so I can be with my mom. Pero hindi. Hindi nabalik ang oras. Patuloy. At patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha. Hanggang dumating sa puntong wala nang mailuluha. Wala nang sakit na mailuluha because dumating din sa puntong I felt God's comfort. When after few months, I finally said in my prayer, Lord, Ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala kay Mama. And I felt God is assuring me that He will do anything for my mom. He will do His best. Hihigitan pa niya ang pagmamahal na ibinigay namin sa Kanya dito sa mundo. Hihigitan pa niya nun. And I know she is in the best place right now. Learn how to let go. Learn how to let God. Let go of the pain, the anger. Let go of the bad experiences. Hold on to God, and things will change when we entrust ourselves to God. Things will change when we surrender everything to God. When you thought it will be your defeat in life, hold on to God, and He will make you victorious. When others laugh at you, fail you, and threaten you, hold on to God, and He will make you successful. When others pull you down, hold on to God, and He will make a way up for you. When others are stumbling blocks, hold on to God, because God will provide a stepping stone for you. Say these words in your prayer today. Lord, into your hands I commend my spirit. Pray it over and over, and you will begin to understand that there is really a God who loves you and a Father who cares for you. Amen. God bless po sa ating lahat. Jesus, Jesus, may pupus ng tune ing maulagang biyemo. May pupus napin po, uling dinawon mo ne yang kaladwa mo. Ing kabayatan ning krus ampo ning kekam pabakle, at impamig hingalumot kamatayan, patuyag dangan mausta ing degulana ulaga ning metong adios yang sinakop keka, bayang elubus milamang king alanganggang kasakitan. Manalangin tamo, kanita tune tamong aduan king Gino, emo ing sarili tamo, nune pati na ing sablampig kalubna kekatamo. O Diyos, aginumi,
ingke kang katapatan at ganaka, ke kami manatili kapilanman. Aduan mi keka, pasulungan mo pa sana ingke kaming kasalpantayanan at kapanaligan karing sablang pangako mo ke kami. Dinan mong kaganapan ingke kaming kapanayan, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Nung burian meng suywan ing Ginoo, isadyame ing sarili mo, king sablang kapag subukan. Karinggamat mo, darawon ke ing kaladwa ko. Iligtas mo ko, o Ginoo, o tapat a Diyos. Manatili kayong tapat at mitmong tetagan. Payapa king oras ning kalin galikan. Karinggamat mo, darawon ke ing kaladwa ko. Iligtas mo ko, o Ginoo, o tapat a Diyos. Manatili kayo, kambena, eye paying gulutan. Kanito, maging mawula ingke kayong payin tungulan. Karinggamat mo, darawon ke ing kaladwa ko. Iligtas mo ko, o Ginoo, o tapat a Diyos. Sa sambanda ka po, o Ginoo, at layon pupuryan. Uli ning malmong Santa Cruz inatbusme ing yato. Sinta kong makapako king krus, mo po babawian kako, ing pamangamano, king oras ning kamatayan ko. Uli ding pitong mong amano, king pamaghingalo mo, king Kalbaryo.
Manalangin tamo. Jesus, anak nin Diyos, liguran mo kami at layon dinawon ing sarili mo para kaya kami. E na sana payintulot ning Ginoo ing magmaragul kami, nunemo ing krus mo. Mipako kami naman sanang kayabe mo, ban miligtas kami king marok ng kayungyungan ning yato, at layon tamasan ing kalayan ding anak ning Diyos. Tuknangan minasanang mibibye para king sarili mi, at umpisan ng mibibye para kaya kang mete at sinubing mebye para king ikasaplalami. Jesus, pastol at alayingat ding sablang kaladwa, kapamilatan ning kasakitan at kamatayan mo, meging uliran ka para kaya kami. Karampatan mo ing tuki kami king bakas mo, at tularan mi sana ing maging biyemong mitmong pakalulu at kapibabatan. E mo sana paboren, ing eke makirake king kasakitan ake kang delanan, at layon idawon imbiyemi king mitmong kasiyuan karing kapatadmi. Jesus, pamuntok ning Santa Iglesia, dinawon me imbyemo para king Santa Iglesia, kanita akwa meng apabanalan at papanatilyan malinis. Kapamilatan ning kekang amano, linisan me at ibayo ing mabilog mong Santa Iglesia, kanita tamasa na ing kapayapan at pamisasan metong aparati mong panalangin king ipa, inyang mabibye ka pa keti king yato. E mo sana paboren painggulutan na ing tungkulang penibala mo kaya, Jesus mayap apastol, dinawon me ing biyemo, banakwa mong tipunan ding misalbag ng anak nin Diyos, at ilapit ding konsyensya ding sablang tao, ing degolan na ning lugod mo, at ing kabaldugan na ning kekang sakripisyo. Kanita, akwata mo sanang idawon mitmong kalam, ing kasakitan mo't kamatayan, ing kapayapan ning Ginoo, aena akwang atarok ning pamisip ning tao, at lalagpas king kayang sablang kebalwan, manatili sana karing puso yut pamisip, kang Kristong Jesus aginutamo. Amen. Kilagyo ning ipa, poning anak, amponing banal ay Espiritu. Amen.